Kapitan Inteng. No agkoy-koy talata dito unag ti balay. Anya nga iti mapasamak ka na tabadong. Awan nga rod maramay, dag kuya-kuya. Awan ti sida enta. Nagbiro kan tumanang iti naimas amasida. Ay, danag mo na ya. Di mo pala pampanunutin ti masida. Tadan tulat ta. Agungat kan tumanang. No agsida ka iti tangad kan talyan. Saan ka na tagarito ya? Hagulimag ka. Tapay. At dasimrag ang manok nito'y balay. Gajay na kitaim. Aywan. Akin manok nga ta. Inaktiliwin to ya. Saan mo mat ako kwa? Apay atiliwam. Uray no kuko ti karuba. No simrag dito unag ti balay. Mabalintan asidain. Mala, ingka nga rod tiliwunan. Darasam, ang mga norumwar. Napaya sirsiripam day ta tricycle ko ang nakaparada, usay. Adang rod birbiro ko, Chip. Anya ti berbero ka maya? Kuha, di manok ko akawitan ta mapukpukaw mo tin. Napaya biro ka mga, di tasirok ti tricycle ka, oh. No nga may naglamang dito, Awan di ta. Awan ti nakita ka manok nga imay dito'y paradaan. No nga, da di ta bulsam. Ha? Ay, awan di ta, oy. Ninay. Di nakapkapan na. Ang mga nimbulsam nga Ay. Oh. Apay, umanay dito'y bulsak ti mana, oh. Kapitan, ada nasabat mo akawitan? Na. Awan mo't nasabsabat ko, Usep. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan ang manok ko. Iso abirbiro ka, Kapitan. Kwa. Awan nasabsabat ko ang manok. Inakbiro ka. Kano adan tumasabsabat yo, Kapitan. Mabalin nga ibagayan to nga agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay. Ibagam nga agdiretso iji balay ta ibiro kak iti upa, kaigdana. Naa! Inteng, simbangpat kan. Kasagsangpat ko. Nakaluto kan iti pangaldawan ta. Ay na, agburburak pa lang dahito pinartik amanaw. Manok ti sidaan ta kunap. Wen, tapay akas lanaklaat ka. Kinusap-sapulan mo ni Usip di manok na akawitan. Ha? Kawitan mo't di pinartik. Ha! Kaya't mo asawan. Iso di... Ay manok ko. Tarakon ko. Ay, Apay ko mga agpartiak iti manok ti sabali a tao. una ta birbirukin na. Ay na, makasangsangit pa iti 1/4 amang birbira. Naa. Ay na. Nabsugak to yan. Ay na naglukmaglaki din tayo dyan kawitan. Adan to kumamanin manok amayaw-awan dito'y balay. Makin manok nga taday dyan. Talaga ang natarakan ti husto Ay kat sigurado ang manok ti karo ba? Nagswerte tanto yan. Problemahin talang iti masida. Ang masida kita na dyan kawitan. Oray gayam agkoy-kuyakoy talang dito unag ti balay. At dalat ta umasidag asidain. So nga ron ako naking ka, relax ka lang. Nervyoso kan tumagamay. At danto nga tamanan mayaw-awan dito'y balay asidaan ta. Ay, adan tulad ta ato yan. Ang mga nudak-dakkel taon ti sumarunaw ang mayaw-awan. Ay, agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawan. Nukasta, adamanan di agal-ala iti manok. Dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagaladaman iti manok. Aywan, ayan ni Kwaro. Nay, adalaang ito'y anak katugaw diti unag di barangay hall. Naa. Ay, ang mga no aglemlemang mananday jay akaanak ka. Na, napananangay-ngatan. Naglemang siguro. Aywan, kapitan. Naglamang ija sirok ti atid daw galamisaan. Dayjay ni, oh. Oh. Kung na siguro ajak makita. Ay, Kwarog! Umay ka dito eh. Nakita da ka ni Kwarog. Likan, umayon. Apay ka diyang kail. Ay, apay nga aglemlemang ka.
Kasanaw, agibaon ka man ng aminay. Naa. Tapay nga mumot nga agi baunak. Kay, nangig ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapukpukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron nga aglembang ka. Una, taibaon na kami manan nga grunda. Kat anya ngay nga rod ko araw, kat day tama ti trabaho yo atanaw. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod, taagronda kayaw. Ish, kunakon kay. Ibaon na kami manay. Basul mau, no apay apagrondain dati ni Uncle ko inton rabay. Apay tapabasulon na manan. Una, tagreklamo kan tumat nga mina napukawan kay ti manaw. Punumat na po ti manok ko. Imbes na mapanakagaram inton rabay, mapantayo ka tagrundan. Mayat ki di ata matiliw tayo ti agalala ti manok. Itaman pa pagrundaan dagiti tanod mo pare. Ay pagrondak ida, taada manan problema dito'y barangay. Ha? Problema? Anya kumaday kangay pare? Kino agpukaw manan dagiti manok kan chicken. Aya, Apay, di mo amaw. kasano ko mga mungay, kitadak lang mo ti unag ti balay. Saan kami mo tarumrumwar kanituyan ko pare? Nadlaw ko nga roday ta. Kasano kay nga agbiag ngay, nudi kay mo agtrabaho. Ay, saan kami mo ilatang agbisin pare? Umasidag latamot ti masida kada kami. Naa, nagswerte kayo nga agbibiyag dito'y earth. Ay, wan mo't pare. Ay, adaman lang damagag pare. Anya dita? No ka disimrek ije balay medyo manok ti karuba. Mabalin mi apartin ka day. Ha? Apay ko maapartyan yaw. Kahit saan nyo ba't atarakan? Una ta simrek nga rod ije unag ti balay mi pare. Uray pay. Sana basta partyan nyo latan. Simrek nga raod. Alangan mo't aparawaran mi pailang Mike. Ha? Kahit mo asawan. Adda simrek amanok ije balayo. Kat pinartiyo. Kan sindayo. Ha? Ay, agdamdamag aklang pare. Dako saya tagdamag. Si kakik di Mike. Apay, napanan ni Mari Kwanang, awan mo't dito'y tersina na maray. Ay, win nga rod. Addan sa laang napanan na. Apay, gumatang ka? Saan? Umayak lang damag kunkwana. Unay, adday tamot gaya man ni Mari Kwanang. Sige, agdamag kan kuana. Ay, pasensya kayo Napan ko ngamin pinakan, di kakaiso na ababoy ko, di talikod. Addatarakan mo ababoy, Mare? Wain, takong dayje atarakan ko. Baka di mo lang akaskan ka. Sapay agkatawa ka. Ala, agdamag kan marituyan. Notoy kinabaak ko ti damaga, Mare. Ay saanan? Awan may sungbat ko kan ka. Saan aday ta kinabaak mo di damaga maray? Anya kan aya. Anya nga ro ti damagam. Jay nalakalaang ti saludsudem marituyan. Tapno saan mat amarigatan ni Mari Kwanang asumungbat. Kastoy ti saludsud ko, maray. No ka di sumrak ijay balay may, ijay manok ti karuba. Mabalin mi ka di asiday. Ha? Ado ti mapukpukawan iti manok diti barangay tayo wen nga rod, Mari Kwanang. Ay, imbaglaangan tan nakakulong dagiti manok ko. Apaya kita endak ngay iti kasta. Akas la pabasulin dak asyak tinangala kadagita mapukpukaw amanaw. Ha! Kunamlan asino da ngagpabasaw. Apay manan aya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklaan kadakwada. Ibaga dahidain asyak tiagal ala kadagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Nagkuna ngamin ang mapangkagdamag-damag aya. Uray ko kumarim da kita. Saan ka ngagdamag-damag? Taday ta ti pakaisag makam. Kaya't kung arud alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shh! Tuyang. Mangmangag mo day jay.
Kaslauni mo ti baboy. Way. At damagmag na baboy, di taro bayan ta. Na, takong mag... At damanin si Daintan, tuyang. Si daw nasasawam. Nagdakulan ngay deta si daw ta. Kit man ano ngay kuma. Hingkay yabog. Pastra kam dito balay. Tila pampanunutam. Kano baboy ni Marikwa ng data. Pagkunaan mo ita baboy na. Wan, kukwa na data. Hindi may mayat meday. Na, kag sa dinungay nga ron ti papanam. Nakiyabog dito yung ulit ti balay. Tapno nalaka matilew. Ay, di nakiramraman si Kabadong. Nagsidata edi ti manaw, asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kayatay. Ay, nagdakkel unay data. Dakkel mat apakabasulan ta ah. Ay, aglisi ka man dita. Na. Ay, nakiyabog. At pili-pili ka pa lang, mate. Di ta ka lang. Tasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tapno saan nga gungik-ungik. Mala, inakag. Nay, apay maray. Ay, sapsapulag di tarakan ko ababoy. Ha? Jay takong mo? Mapukpukaw? Wan nga rod, nakitam ka day. Ay, saan mate? Ay, saan la ang manok ti mapukpukaw di ti barangay tayo. Agraman baboy. Ay, sos, maray. Nakaam-amakan ti mapaspasamak dito lugar tayo no kasta. Apay, saan ka amadanagan, inteng? Saan la amanok ti mapukpukaw ita? Uray baboy. Ay, madandanagan akon. Ure pagrundak dagiti tanod kaw. Adalat tamo mapukaw. Ay, sos, nakaron ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, kinakabahan ako. Ay, sapay awan pilpil yun dagita nga agal-ala. Uray baboy, alaandan. Imposible asan amatiliw dagita a kriminal. Kasano ko maamatiliw mo ti kriminal ako nam? Ay, aguri ka. Tuman awak bit iti tawa ah. Da. Kita man no nya tar aramiden dagiti tanaw da. Ay, katlo adada, jay paradaan da. Ay, sus. Kasla nakaturog da malaldawan. Ay, napuyat da siguro anagronda idirabe eh. Ay, aguri ka. Ay, hindi pa rin ba dong jag tartar ay iti arubayan ah. Ay, di mon bibiyangan ni pari badong. No kayat na ato maray iti arubayan da. Aguri ka. Ay. Kasla da kamkamatin na anangisit ababoy. Ah, Ay. anya? Ay, kita at man. Kita. Asus. Ay, sus! Jay samutan baboy ni Marikwa nang abirbirukan na. Ha? Ay, kasla abugan na mat di baboy asumbrek iti balay da. Ay. Si putam anaimbag inteng. Ay, da kasamutan ti plan-planuan na iti baboy ni Marikwa nang. Ay, badong! Nay, sigamot pa, Nay. Kapay. Nakita akamkamatam, jay takong. Oh, Kamkamatay. Ay, saan mo ta, paray? kasla kayat mo tiliwan. Apay tarakan mo da jay. Ay, abog ko arumor, paray. Saan ko atarakain? Ay, agure ka. Baboy mat ni Marikwanang. Ay, kukuha na. Win. Ay, di mo tiltiliwan. Heh, Saan ko matiliwan, paray? na. Ang damagag man laging ka, paray. No ka disimrek dito paraangan biday ito'y ababoy. Mapaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamom ti sumbat na. Saan na basta tiliwam kayo si daan? Damdamagag lain, no mabalin ko atiliwan, paray. Na. Ay sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw a manok ah. Ay, saan bita? Unay kamutin, paray. Agpabasol ka pa lang, Mike. Naminsan ko lang at tinilaw di manok asimrek ijay balay may paray. Na, makitam day taasong bat mo. Heh. Ibagbagak lang tipod now. Naminsan lang. Maikadwa pa ilaan kumaday to'y atakaw. Namatilaw ka. Ay, agayabak sa iti pulis na tiliwin da kamit. Ay, ibagbagak lang mo tipod no, paray. Ay, inamin mo. Ay, sikat ti kriminal dito'y barangay tayo. Ay, kunaklakit din, no saan kun ang makita iti uray ka anuman da iti baboy ko. Dandani di mo makita. Ay, tila ng sapsapulak. At dalagayam di taarubayan da kabadong. Ay, ikulong mo. Taam mo medadya akong paray.
No da sumrek iti inaladan da mabalin asidain. Ketiliwan da. Ay, unay matdagitan at tao. Kunak nga ron nga ipatiliw ko ida. No di da sumardeng iti kasjay nga aramid da. Unay matdakabatong kan marituyang. Kaya't dagayam asidaon jitaraken ko ababaw eh. Ay, wen nga rod ka no. Imbag ta nakita ni Kapitan. Imbaon ko ngamin. Ta nakita mi akam kamaten na jay baboy mo ije paraangan da. Ay, kasano ngayon nunwang tinayaw awan iji arubayan da? Partsenda nga ta? Ay na mare, uray paikat nga tano ilipante wenno buaya ti mayaw awan ije balay da. Tiliwen da apartsun. Ay, unay kat dagitan akaaruba? Ay, badong, tumakder ka dita. Saan ka nga agkuy-kuy-akoy latan? Agur uray ang nga ron ti mayaw awan at harakay na mabalinta si daing. Awanon ti mayaw-awan. Kano addaman mayaw-awan. Saan ta mabalin at tiliwon asidaon? Tapay ngay. Apay, nalipata maun awinarningan natan ni Kapitan. Anya din warning na ngay. Ano ulitan tapay ti agtilew iti saan ta atarakan? Ipapulis datan. Kunana? Kawan! Apay, di mo na nga. Ay, diyak naawatan ah. Kasla English mga minti pa nang ibagana iday. Kas tagayam, ti kaya nasa wide, di imbagana. Ay, naglaing kanto yan. Tanaawatan, very good ah. Mala, umay kan tagtrabaho ta. Tapno saan talaang agtugtugaw nga agur oray. Ay natatabadong. Agtaraken ka ngamin tapno adda partin nyo. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Namin anukan ang nagsubli-subli asim makdaw kwarawg. Diyak pa'y ngamin na puno di pagdigos ni Uncle ka, oh. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Una na, pinilit ni antik ngagdigaws. Ah, rumbang lang. Makitam di asok iti kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idaddadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, katwan na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Masapaw ang maidadangan iti pagdigos na. Dapan ka lang si Macdo iti danom, manong nga oras mo jayain. Nagistorya kami pa'y kinikwarog ah. Nagado ka ti pakis-istorya mo natatawa ya. At danadamag ko kinikwaraw ba daw? Anya day tangay. Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya? Good news day ta. Kita man, uray si ka maragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyang. Amin tayo abo marangkay, kat maragsakan. Tagdigos mo't laangan ti Kapitan tayaw. Kasimot ng Uncle Kuantay. Pero may tipigirgir na. Ay, malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kita ni Uncle Aw. Agin ko na lang, dayta. Nagangkit sa time. Naagasan ng tiangkit na. Pat-pat tsumat. Marigatan sa amit nga umangas. Agangkit ako. Oh, nangag mo antay. Agdram-drama lang ni uncle mo, Kwarog. Denggam daytoy. Kwarog, anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, uray natang latan antay. Anya natang, papaitan mo na. Makapaluk magtikarnay, Uncle. Papaitan kunak na. Nangag mo, Kwarog.
Dayta, ti adangkit na. Unyag pa isaw. Saan mo tangagangkit ni Uncle Kao? Agdram-drama laeng ni uncle mo kunak tumait. Ay, siyak ti patsam, kuwaraw. Kasta ti kapitan. Kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa'y. Mayat-mayat lang, kagawad. Kasta ko maakanayon. Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga may nga no umasidaga kat aputan nyo ti agong yo. Pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agaput iti agong yo? Saanan, kapitan? Nabanglo ka nga minen. Nabanglo ka nun ni Kapitan Badong. Amaw, nanabag ko mo dayta. Isong garot na mapanak itan, iti barangay hall. Tanya ti aramid-amijay. Ay, nagkapoy ka na ya. Kano idi pa nga ibabaw na kabapan makisarita ka ni parinteng. Ayun anya. Kawon, Mike. Ibabaw na, tamapan ko kasarita ni parinteng. Wan, amukawn. Mapan ko man ikan iti kwartana. Ay, say-saya atam ti makisarita ken kuana badaw. Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall, pare ah? Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditawi. Kawon, Mike. Sumragag pa lang di tari daw. Ay, maulaw akaw. Nauyaw ka mat unay ah. Sa nabali paray, tahan na bang luka itan? Ay, Hindi pa'y kahit akayat ka kasarita. Idi pa'y gayam. Apay nga itaka lang nga imay nga pare. Maulawak nga raw, paray. Ay nabanglo akon. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik lang miking ka no manaw. Manaw, ti kayat mo akwarta. Ha? 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita? Ay kayo na, agpili ka, paray. Ay! Siyempre, pilyak ti... 10,000 Oh! Kuna kung kahit analain ka nga agpilay, paray. Apay adamdamagam. Ha? Ataw, 10 arribong paray. Kandak adagos iti takwar. Ay kayo na, paray. Isugayam ti kayat mo. Di itid kumitadagos king ka. Thank you. Thank you, pare. Agkumparitan, paray. Sigud mat nga kumparita. Ay kahit at-adan ang agkumparita itan, paray. Win ah! Naggapo kami dita barangay haul tataba daw. Why, kit inikak na angkel mo iti kwarta. Ha? Inikam ni Uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Uy na, agkumpari kami gayam. Siyak ngay, di nakikan iti kwarta. Isong araw na sinabat ka, taikang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikanak iti kwarta. Ay kit na. Asus, 5,000 tayo ta. nagaduan. Saan mo na bilangin? Tamangan nood na makakita. Ibulsa mo. Ay kat, una. Siguradum lang asan abot-bot dahi ta bulsa ma. Tapnosan na matinag. Tataba daw. Hmm. Apay nga inikanak iti kwarta. Ay kit na. Takaanakan nakagayam di kumpare. Ayun gaya man niya. Nagpalod ka itay, itaaglod ka manan. Wan kagawad. Agaramak man, taadon tilod ka. Adun sa ti kwartam load ka load. Ibusak tilod ala ko. Ado nga agpaiso ti kwartam Danangtad kanya. Asino tinangtad ta dumawatak man. Diyak ibagbaga. Di na kaya't nga ibagat. Isekretong pailaeng mat. Among kagawad. Inikan namot ni Uncle ko iti kwartana. Asino day ta ata o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mat kanyak. Diyak ngarod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Wun gayam. Mapan mo man kitaan di tabalay da kabadong kan marituyang. Taadamang manggag ko nga agpaspasugal damot kano di tabalay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mula ang kitaan. Ta ibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman a klase ti sugal dito'y barangay.
Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribadaw. Taapay ka no, asan na ka akinasarita iday? Una tadyak ka nung ngamin agdigdigos, idi. Oh, makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Wan nga rad. Kin amam, inikkanak pa iti kwartak ni Paribadaw. Inikan na ka iti kwartam. Ada dito'y bulsak ti intin na. Kita akman. Anyat makunam. Na. Sagsasangaribo mat. Ay, nagadunday ta nga inted na ka. Agsidata iti papaitan ita. Papaitan tumanen, ken papaitan tumanen. Ay, kahit naragsak ka ang makaawat iti kwarta. Ay, urasin naman na. Maragsakan na makaawat iti kwarta. Ang, di mo napanunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panudutek pa lang. Awatek lata na. Manuday ta inted na. Bayam, kwartak na ito'y. Bilangak laang mat Ay, kisayam tumanen. Na agsala-sala sana ito doje katuday. apay nga taan naragsak ita ni Marituyan, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katunay. Ay, saan aday ta katuday ti ito do maray. Ta sabali ti kitkitaan mi ka ni Mari Banang. Wen ngagpaiso, Marituyan. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday, tanaga do ti sabong na. Mabalin kayo ang mapanagala iti sidaan nyaw. Song batampay daytoy sa ludsod may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti aramiden dagiti tattao di tabalayo, Marituyan. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Na, apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badong mo, Mare? Makabulan samutan nga ag-birthday. Magkakanta tayo kiday kukumaray. Intay, apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari Badong kan Marituyang. Apay kumano ado ti tao. Apay, saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Nambarak ang mapanmangkit kita. Kat no si Kati Kapitan, di mo kit dibiyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. Nagkuna nga dar aramiden da amaday. Apay, di mo mapanunot, aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday nga aramiden da. Naganos ka nagsingpet to pa ni Pari Badong. Agaramid kit din iti maday. Wen, day tatirason mo, gaputa inikanda ka iti kwarta. Ay, inteng aya, day tati pagalistuam, kwarta. Kwarog, mapan mo man la siripon no anya ti aramiden dagiti tattao di tabalay da kabadong. Di nakmat imbaon ni Uncle Kao. Siyak nga rudan ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbutngam ko ma. Sa bagay mo't kit di Kano naturod ka? Katuan mo't nga may. Isu amapan kan. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadam, uray ni Kwaraw. Kituan, Mike. Anya ngay aramiden na di tarwar. Nay, kaslag sisim matulugaw. Ingka kasarita. Ay katikak manan na, iti kwarta na. Darasum, narigatan numaamuan na pagsusugalan dito'y balay. Manaw ko arab. Anya ti manaw, tataba daw. Damdamagit king ka, numanuti kayat mau, tay kang ka. Ay, umay ko lang kitain. No apay ang nagado ti tao dito'y balayaw. Alam mo, dahil tali maribaw. Nagawid kan. Ay, katuan na. No iso ti kayat, ma'am. Dumanan ti kwarta.
Nangag mo ti imbaga ni Kwarog, inteng. Ay, pudno ka di tinangag ko, kwarog. Inikanak manan ni tata badong iti kwarta kang kain. Apay asikalat inik ka na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay bayadan na kayo day ta kumpare, tapno agulimak kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Unang kain, Ah. day tatipod na. Ay, sana mabalin. Bawal ti sugal iti masakupat. Ireportan iti pula isang Ay, kain. no. Mapantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramiden taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa, Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan. Kat saan kayon nga umawat iti uray manok. ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramiden ta. Ayunan niya. Ay, maglakit din tanalaing ni Antibanang agpanunaw. Palakpakan ta ni Auntie Makastoy. Naan, Badaw, apay dagiti sumungad at pulays. Ay, wait. Ay, sus. Delikadon to yan. Ay, pagsardingam ti sugal, darasaw. Ayawanin na. At dadan dito'y dagiti pulays. Tiliwan da tayaw. Ay, pare, tahin. Saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Ita, kabutang yu ti maibalod. Ay, iso nga ron na binayadan kayo din, pare. Ay, no amok lang agsusugal kayaw. Ha? Diyak ko mainaw. Awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kayat ti maibalod kinito yan ko, pare. Iso tulungan na kami mutin, Ay, awan ti kumpare. Uray binayadan kayo din. Uray pa. Isublit di bayad mo Ay, saan pare? Basta tulungan na kami lang kinito yan ka. Ta saan mi kayat ti maibalod? Anya day tasaksak doang kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw day ito ni Antay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan. Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayatan tagdigaws. Ay, isumot ti kunana. Jak amaw, nuan niya ti aramiden ni Antay. Ay, awan man nga ruden at makaasidag kin ni Kapitan no kasta. Isungarod adi na kaya tagdigaws. Tadi na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta. Tagayam, at dar aramiden na amaday. Ay kat anusan tayo latta nga ruden at nabangsit a Kapitan. Ay, tatabadong ken na toyang. Liklikan nyo ti madi nga aramid. Nang runa pa'y no pagdaksan ti barangay nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jobber Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Nakapanimig manag ni pare Inteng, di tatawa da, tuya. Kita ma. Ayun. Apay nga inaldaw samutan ang nakapanimig ni Kapitan. Uy nga na. Saan na ko mga ipagpakita ti pa nagpanimid na. Takababain no makita dagiti tattao. Apay kumano makita dagiti tattao. Kababain ayat agpanimay. Anya lang nga iti maibagada. Adaw ti problema na. Saan nakabailan na sulbaran kung kunada na. Ado nga tati problema ni Kapitan. Ay, jakam mo ay, di pa lang arud agikat na kapitan no marigatan. Tasyakon, ti sumukat kinkwana. Kabaalam, dagbali na Kapitan. Ay, katuwin na. Kapitan nun lay. Kano naglaka. Siya, jak kabailan. Awal lang amin pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam tagbali na Kapitan? Demon to pa'y madisiplinaan day tabagay mo.
Anya? Ay, madisiplina mo da. Asawang mo dita. Oh, denggam. Hmm. Nagsadot ka. Awan trabaho. Mamartag ka pa'y. No kasta mabartag ka. Amin amasabat mo, kayat mo adanugan. Kaya't mo asawan, siyak ti problema ni parentay. Wan, Maray. Panagkunakat problemado ni Kapitan. Manon ngal daw ang makitkita ka nakapanimid iji tawad Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay, ti saan nga agparikot. No dagiti ka barangayam, kat saan damot nga agraem kadagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakkel ti panagraem ko kada kayo nga opisyalis may. Ni badung ko adawang babayin da. Panagkunak, iso ti kadakkelan a problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnoy iti gulo no kasta amabartag. Ay, dayta ti dakkel a parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. Eto kumita ti tabalay da Kapitan Chip. Tapay, mate. Makikita man ni Kapitan ni, nakapanimid. Oh, Diyak man mo kinianggal ka. Ta nakapanimid mo't akanayaw. dan sa problema na Chip. Kasta ngamin ada parekot ka. Ag panimid akmat iti kasta unay Sakot sana kang agpanimid. Ha? Tadakas ka no ti agpanimid. Nagkunamak kang kamay. Ni tata ba daw? Ni matataba na. Ay, agor ka. Speaking, lumabas dito paradaan. Ay, sigurado nga agawis mo nanday ta iti shot. Imbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, wangag paiso niya. Makin inom lang, may. San agumatang iti arak. Pakpakawan mo't ano siya. Mas daaw dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. No apay akanayon ka nakapanimid iji tawayaw. Ay, asino ti mas daaw. Ni Kabadong, ni Marituyang, kan uray syakmat Mas daawak, no apay akanayon ka nakapanimid. Mas daaw kayo gayan. Ibagbaga dagiti daduma, nga ado ka no, ti parikot mo. Ay, amuklatan no asino ti mangibagbaga. Amok, ni paribadong anya. Wan, Kapitan, ngam panagkunakat iso ti kang runaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso ka day, Kapitan. Eh, saan ba ta? Kat asino ngay nga rod ti parikot mo? Ay, narigat ti agibaga iti sa bali. Ay kat ibagam ita kanyak Eh, kwarta ti parikot ko. Agpapada tayaw. Kwarta amin ti parikot tayaw. Asino ka di ayat saan nga agparikot iti kwarta kada tayaw. Ay, ada pa'y sa bali a parikot ko. Ay amok daytan, Kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Na, Agpapada tayo kunak tumaw. ay, saan aday ta ti parikot ko? Anya ngay nga rod ti parikot mo. Ay, problema nga raw. Ta nagadumat ti kwarta. Anya? Problema no sa dino ti pangigastosak. Nagmayatan day ta parikot mo, Kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kay kayat ko. Maray, amo ko ti problema ni Kapitan. Imbaga na ken kamaray. Wan, nagsarita kami di barangay Holitay. Kag, anya ngay kano ti parikot na. Ni badung ka? Saan mo't? Problema na kano ti kinaado ti kwartada kan ni Maribanang. Ay, saus! Nagmayaten ngay deta problema. Uray siya kuma. Kasta kumama ti problema. Ay, uray siya, maray. Nagmayaten ngay ti maadaan iti problema, kasta. Isugaya masaan arumrum war di tabalay da ni Maribanang. Bambantayan na di kwartada kan ni Kapitan. Siya nga ron ti dumanon no kasta. Tamapanak man umutang iti kwartada. Am-am mo da tapay nga ta. Tapay kit dinasaan. Kasta kano dagiti tattao akla at abumaknang. Nagbiit da makalipat. Ay, Kasta nga ta. Sa kumamot ti maadan iti problema kas ni Kapitan. na. Adda kagayam di tao, Saib. Di da nadlaw kat itayak pa nakatugaw dito nga dengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindi taigay. No kasta, nangag mo amain ang nagistoryaan mai. Opo.
Di mo istoryahan iti sa bali, di nang ngagmaw. Ay, saan ang mabalin nga istorya ni ti sa balay? Saan na mabalain? Apay, si kakagawad, inistorya magkanina na tuyang. Ah? Ay sus, Marituyang. Uy, di mo istoryahan iti sa bali, wan. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no addamadamag ka, naskan nga istorya iti sa balay. Ah. Ano saan? Jak makaturaw iti rabi ay. Lawlawan ko na nang istoryahan ka. Badong! Badong! Ayan mau! Adda ka nakatugaw dito sa alas. Sang wanda lang arutin, pero kinakpailang may. Adda na damag ko kini kumarik akwanang. Ha? Isaw ti umay ko istoryaan kan ka. Dayta ka manay. Ag-istorya ka manan ako nakon. Yak kaya tadang ganda itang istoryan tuyang, no saan napudpud na. Denggampay ngamin nga umuna Ay sanay, saan ang interesado? Amaw, nanya ti parikot ni Kapitan. Kwarta! Ha? Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dayta ti parikot na? Dayta mo timbaga ni Marikwanang. Ay mapankunto mga bisitahin dayta akong parek. Kasapulan na ti balakad ko kay. Itatanadamag mo nga do ti kwartana, mapan mo bisitahan, na balakadan. Chip, ada kahit kung ibagakin ka. Jak sa ibaga? Na, luklukon na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kahit kung mga istoryaan da ito. Kat istorya mo na. Ay, saan? Abay, Agung ni kagawad ko anang. Binilin na kadyak ka no mabalin nga istoryaan iti sa balay. kasta. Makita mo dagiti maskals ka. Apay dagiti maskals mo. Kaya naksamot na bitugan, Chip. Ay, lipakan na kaday. Wanay. Ay, sige, istorya akon. Pero rin maitirugay. Ay, kampay iday. Apay akampay iday. Ha? Kahit mo asawain. Adda idi napasama ng istoryaan. Saan, Chip? Kahit apay nga da kampay idi na. Kunam nga irugik. Ha? Ay, saan mo nga irugay? Ha? Basta istorya mo. Direct to the point. Enteng, apay ang nagadumot ng ti tao di taruar ti balay. Apay. Nakapila damutan. Umuna ang nakapila ni kumparim, abadong. Natipilpilaan da. Ay. Ingka kasarita ida. Ay, anyat pilpilaan nyo, paray. Ay, sana ka makipilpila pare. Umay ka bisitahin. Yak man mo na gito kabaranggayan no apay ngay may daan nagpila. Ay, anyat tipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, Kapitan! Nadamag mi ngamin nga do ti kwartam, kanday ta ti problema! Kapag naindak, naglisi kayo tamat na. Ay, may samot na ito akwarog. Apay ay akwarog. Umayak dumawat iti ado akwarta mangkay. Kastamot lang tiket kung ay bagaking ka pare. Ay, agawid kayon. Tadyak mang ted iti kwarta. Iti uray asino man kada kayo. Apay ngayang kay. Kano yung bagang pare. Adakas tagim imat. Saan ka mo nakasta, Kapitan? Nangag mo pare. Mangibingay ka mo tahiti kwarta pare. Maray, amumin no ape asaan ka nga umay makikaruba. Uray san mo nga ibaga, amo milatan. Amume nga ado ti kwartayo kan ni Kapitan, kat saan nyo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maray, saan kayo ko mga aging imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayon atap no awanan ti problema yaw. Da kami laeng ako kumarin ti ibingayam. Saan mo nga ikanda giti daduma? Wan, Maray, mano ti ited mo kada kami ngay kini Marituyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw, taramidin may? Nay, anya gay ti aramidin yaw. Ay, marikwanang. Anya nga minin di nagtungtungan tang aramidin ta? Nadayamot nagtungtungan ta? Adda! Nagtungtungan talang idi kalman. Plinano ta pa yun. Hayaw mo malagip ka.
Kano plinano tanga hold upon ta ni maaribanang no saan na tanga ibingayan iti kwartada. Ay, unay matanday ta plano yo. Nakamamak mo tanday ta plano, Maray. Plano ta dua. Ay, magapanirbiyaws. Ay, wen, makapadanag adenggan. Ay, maipadamag tukit din tinagan ko akagawad, ahol dapat. O niya, Chef, nakadawat ka iti kwarta ni Kapitan. Tasya mamati mapandumawat. Sana ka nakadawat, uray singkaw. Apay adi na kainikan ko, no? Ibaon na ka nga, ginaw iti nagkapyan na di barangay hall. Nagtala na ka man. Ay, sakto lat ti mapandumawatan. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, Chef. Uray sa dino ti pangibaunan na kanya, kaya mapaanak adagaws. Naglastog ka nga sasaw. Uray, ibaon na nga aglampaso iti kalsada, kaaramidag. Apay nga, tadi kami laagawi din iti balayo paray. Nakatugaw kami latan dito'y agdan mi. Uray anya pa iti bagbagan paray. Sana nga gawin. Aging gadinak ibingayan iti kwarta. Ha! Ay talaga apat dyan nga ado ti kwarta. Aming kamay, dahil ti patsin mi paray. Isungay kan na kaun. Tagur uray ni tuyang ko iti balay may. Ha? Awan ni gatang may iti sidayan mi paray. Igatang iti si Dano, no igatang mo iti arak. Ay katadami dito na paray. Ay, awan maitad ka. Amaw nga ado ti kwarta nga adda kanyak. Ngem pundo ti barangay dayjay. Kuti sumit lang ah. Na, Pondo ti barangay, anaskin na pagnumaran mimit abu marangay. naa! Isungay kan na kun paray. Talaga apagnumaran ti bumarangay. Ngem sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtid iti asinuman. Oh, Ita manday ta kinaimot mo paray. imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran dayjay kwarta. Isaw, ti pagnumaran tay a bumarangay. Ay, gits mo, paray. Ay, Jack Gates paray. Na- Basta mangtid ka. Ay, kahit mo sakit nga ikatenda kon iti kinakapitan ko. Ikatenda lang araw dahil. Makaswanak pa'y. Apay, kaya't mo mapasamak dahi ta iti kumparin, pare. Ay, sa bagay, awan pagbalon ko king ka, no may balod ka pare. Makitam dats. Awan to pa'y si dainyo. Adakit maibalon mo kanya ka. Oh, Kwarog, nakatugaw kamot di ta nakapanimid. Nasakit tinagam ko kinangkail. Apay manen aya. Dumamudawat ang iti kwarta na. Hindi nakinitkan. Enteng, umay ka man ditoy. ay bakit ba? Adda ibagbaga ni Kwarog. How are you? Na! Ay, makasangsangit ka mat ka na ka. Apay ka no, adi mo ikan iti kwarta na. Kwarta lagayam. Ay, mabit lang tamang kautak iti bulsa ka pa. Itala nga dumawat. Di napaikan. Atoy. Ay, adaklaklako iti ice cream. Inka gumatangan. Ay mo na. Nak gumatangay. Muna ita kwarta ma. Ay, Na, partak. bainti mo ilagayam ti kasapulan na. Hanggang di mo pa'y inikan adagos. Pinagladingit mo pa'y lajay ka anakam. Badaw, itaman pa'y ajak nakita ni Kapitan ang nakapanimid di tatawad. Nasolbar na siguro, ti problema na. Adan nangigastusan na ijay ado a kwartada. Sana kwarta na jay tuyang. Kwarta ti barangay. Usarin da para ka nagiti proyektaw. Nagkunakan ka? Ni parenting ah. Na, kunak man no kwartada. Ta-hold upon ta kumaida. Ay, di ka lamabay nga panpanunot iti kasta. Ay katsimbri awan gayam kwartada. Ay, agtrabaho akon. Tapnusan ka, reklamo, ngawan kwartata. Hala, aglisi ka nita. Tindang agkarpintira. Ay na, tatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho ka kiti. Tapno maadaan ka, iti kwarta. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Anya tigatangam kabadong. Awan ti katangag, Maray. Agur-uray lang, iti tao. Inaramid mo mo't na pagurayan dito tersinak. Ije waiting shed at ipagurayam. May mayat nga ron dito, tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas man nun ni Kapitan. Hinda, timing nga. Iso talaga, ti pagpadaanak, Maray. Saan mo na disturbuan taperbi na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita adan ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Paray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Hay! Hay! Wala paray! Ay, mabisin akon. Marikwanang, Ay na. ikaman ni kumpare nga inteng ti kaya na merindain. Agpili kan Kapitan no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang hinginaan na merienda lako ni Marikwanang. Bayadak, paray. Ay talaga nga intulod nakpay dito'y balay, aparay. Ay, katuwan na, paray. Eh. O niya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, pirmi. Ay, Jackson makapangan iti lutuan ni Banang apang rabyan, may. No din dinangdag mo lang, oray saan ka namang mangan, paray. Anumda kita bulbulong ngay. Ay, unmat kit di ah. Sapay, tumartaraki ka, paray. Saan mo abagay, ti agsiday tinatnateng. Ay, tumartaraki ak. Ay, uwan mo, paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatan adenggan. Ubing tilang ang paray. Oy, naragsakak makangag ka na giti ibagbagam. Sige, paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ay, saanan ah. Kabailak mati umuli. Ay, wala. Ubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle mo. Wanantay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. At nakita mi anang itaray ije may sa bumbilya ti street light. Tiniliw ko maadagos Isumot lagayam nga awan manenti may sa bumbilya di may sa nga street light. Anapan ko kinika. Saan mi nakamatan ta nagpartak mata tumaray. Ang kaliklikod ni tahata ba dong deti maray alakay? Oh, nangeg mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Anggam saan mon akayat apat dyan nga iso tinangitaray itimay sa bumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, Uncle. Aw, kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem adan nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirabi ay. Tadan sila umay. Ay kat nasaya at no kasta Ada nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw tamabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin ang lumabas di tabalayaw itirabi kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot ada makitkita da nga alalya. Na unay kamuteng. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no ada agparparang a white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jay,
Nya ti tangad-tangadam. Awan, at dayamay. Itay ko pa'y amad-madlaw. Rikus-rikusam day tayong kabil ni Tata Badong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da iti rabi eh. Ginatang na day ta. Di mo ko na natinakaw na. Daya matimbaga ka tinakaw na. Di mong tangad-tangadan, Chip. Tamangan numapunday. Ha? Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay timakuna ni Tata Badong. Makita na ita upa magmag na, tuya. Apay ko maajak makita ka naglukmag. Anya timako ng badaw. Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya, Ricardo, asasawumay. Ricardo para day tamanaw. Apay, tarakin mo aya. Tapay Ricardo am day tama na. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay, di ka lang mumut Nagwaras, dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Ato, dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay, rumwarak manay. Taday tanga upa, titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay, kitwa na. Tunggal rabiyak met arumrumwar. Kit agal-ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo pigsaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay, oray man pa'y maamuan na. Amukaw, no kasano nga aywan, day ta kumpare, tuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe eh. Tanay, agpukaw mo tan dagiti bombilya ti street light tayaw. Ungar kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas ka dagita a bombilya. Don't worry. Tabili nagdagiti tanod ka nga agrundada. Sakbay maibus amin a bombilya dito'y kabildatan. Adda kat tinaloko a kabarangayan tayaw. Ada talaga. Kahit day ti ambun da kwaraw. Agaliptak kayo nga agronda Kag, dayta mo ti kanayon nga ibilbilin mawang kal. No makita yung ti agtatakaw. Tiliwan nyo adagus. Nungay tarayan na kamay. Damagan nyo pa lang bait. Kamatin nyo Nungay naparpartak ngam da kamay. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta at tinaturan at chiptanong. Intay, saan mo adamagan? No anya ti sidaan ta. Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagak. Gapo, taawan sidaan ta ita. Ay unay ba't pa ng parparigat mo sa akin? Ay, saan ka aparparigatan, Inteng? Ibagbagak lang tipod, no? Di. Adagtok-tok-tok. Ay sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak nga imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kastamare. Ay kat agyaman ak unay Ay namaray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanin padigwan. Inton agparte kami kin ni Badong kaug iti Manaw. Ay talaga nasayaan no ado ti gagayawan niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigo ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay dua tayo? Ay akala ko ako lang. Ay dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaang. Ay pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay kukwam dayta, takukwak mo dayta. Ay dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amukmat, hindi pa ilaan. Ay amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay nga, di mo lang malmalpasan nga ging ingat ni Parinteng. Daimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon ni Tasirok ti Mangga.
Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa rita. Kumusta ak mo ta? Tapay, apay ako mustam. Damagag ano, sinda na mo't lang yung patiguta. Ay katsinda na atanay nagbayag nga agingat. Why? So anas kin asana ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay, si kagayam paray. Mano nga oras kan nga ingat. Kaslan na imas sa tisinda ma. Ay, un! Karnit manok nga impadigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe ah. Ay, kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apatigwan ko ma. Ay, wood ah. Ay, awan di parikot iti day ta, paray. Day talaga yan. Awan tumit manok may mabalin apartsin mi. Imbag ka na kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalang tagtilew. Ay, uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanya, may papan iti panagrondada iti rabi. Aha, patyamanod na may report na king kaparay. Barangay ada. Binilin ko ida at tiliwan da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya magparay. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Hanggang magkumpari talata, paray. Ay, oo ah. Anyaman ti mapasamat. Agtali na itang agkumparay. Umaya ko nag-report, Uncle. Ay nasaya at may tay paingor urayan ka. Anya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi At doon nakita mi anang itaray iti manaw. Nakita yun? Di tiniliw ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay di yung kinamat. Naglagto-lagtumot nga mi na naglibas, Uncle. Naglagto-lagto kayo kumamit ah. Saan kami mo't nga rod ang makalagtaw? Kasano nga ron daytan ngay? Nakitak ti side view ti rupa na. Oh, nakita? Unang Kyle. Ka-side view ni Tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kasi side view na. Unang Kyle. Anyat kahit asawan dayta. Naglawag ti kahit nasa unang Kyle. Ni Tata ba dong ti agtatakaw dito yung barangay tayaw? Kitno kumparik. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin dayta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan. Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat agtaktakaw iti rabi dito barangay. Nya, kasano kumaanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin na kawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaon. Tala ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumat ngamin Asikat ti mapan agal-ala iti kumkumpurmay. Kuuna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, nya pa yan ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pay. Ay, si kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na kon amasapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ang mapanak iti barangay hall. Akong ungit ka din yung kalmang. Ay, pirmi Kahit ungtan na nga da. Kat adamit nga min basol mo. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos ah. Ay, Sapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. ay di na mabubut nga na. Kuwarag. Saan na kon nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumot ti dua nga imam. Sumuko ang arodon paray. Amin na kaw, nagiti basal, ngay naramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwin ata, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki din. Insubli ko nitay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, kumabali na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo kanak. Waing isaw. Apay, sana naimas si pan nakaluto na ya. Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Iso nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo ah. Ay, nuulitin pa'y. Ham! Ha? Anya nga dito nga. He! Paray. Ay,
Pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din, paray. Huwag jak tunululitain. Agsingsing peta kaon, paray. Ay natatabadong, no dakas, saan mo nga aramidan? Ta sigurado adusa ti aguruoray ken ka. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.